मैं बुक्रमजरी अदोमी वीरवस इम्पैक्ट न्यूज़ की मनहुननी ngasi मनहुनगी प्रोग्राम दा के थोक्सोमना मैं तराम नोक्सरी लोइनना ngasi मनहुनगी प्रोग्राम से नैनजगदोरिबा टॉपिक असे ngarang मणिपुर की लैंगा की निमित चामनी की प्रोग्राम की मनुंग चना LED ब्लब सिंग यान अहोंग ममलदा मैम द फंगनबगदमता उजाला स्कीम उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल LEDs एंड अप्लायंस हारिबा उजाला स्कीम से हौदोपग लोइना मणिपुर की मियाम दा मणिपुर खुंगंग सिंग कासिन कोया थुंगना लालिबा इंकुम जाले सिनी तारानी पानगी डिसेंबर था फावमनुंगदा मियाम दा मई फंगलगनी हाइना ऑनरेबल मिनिस्टर पावर पाइबिरिबा श्री थोंगाम बिस्वासदा लाउथोखिबगी मतुंगिना करी करी हेना फगनबा अबदी करी करी करब सेकेंड थोरांग सिंग दो मियाम करी तोबा यागदगे अदुगा मियाम करी खल्लिबगे हाइबदि मतंगदा खनने नेजदबगी दमता चिंजरबनी लोइना लोइना ngasi hariba discussion asida khanajana gu lengshin birbe sing ahamukta da koi sahi tarani thoirom si mai phangna lagba manipur khungang amadi lakpa amakcham khengwan amakcham harba khungang dagi lakpa oja md Sahidur ni oja Sahidur ngasi manhuna taram noksri loina oja Hemantakumar Ningomba editor Hueiyen Lanpao Manipuri amasung maiti me edition gi editor oja Hemantapu taram noksri loina na electricity department MSPPDCL की जनरल मैनेजर सो बिरिबा मिंगोय पंजरले एल दिनेश कुमार ओजा दिनेश कुमार बसो ngasi manung da तराम नोक्सरी अहान बगी से ऐसे खोई डिपार्टमेंट की ओइता हाइजब तारे डिपार्टमेंट की लेगबिरगलिबा ज्यादा हता सिदगी हा दुम हौजरगे ngaraang mak hai tare sahi 2015 dagi launch tawra program ong di oigi hai bu uzala scheme ji adu manipur dati ngaraang tama yobire adu mamang da manipur gi miyam na so LED bulb sing si mapa laibak tagi pusalapani khang india bang di lakni khang dum thana bagi program de dum leire mamal tang batang da baduna dongan bai kano am da oiraga du bujam subsidized rate 40% 60% subsidy fee raga phan gadori hairi ado yamna afaba khongthang amani aduga lainga ki oina su 100 days program si yahol laga manipur mi amna kana ba piri ba du program amani dubu masi kadai phawda khoi ki target se masi ki target aduga si kamai na fangani how to gate aduga working plan aduga mode of distribution ge si matang da khatang thambi hausi ki ona di akhoi target se 1 lakh ni 1 lakh siki manung da 80000 bulb ni the remaining 20000 do na tube light ni 20 watt ki tube light aduga bulb sina 9 watt ki adu ngasi mak arang function loi beda ngari na ngasi ki by 3 pm da akhoi ki imphal da hana imphal circle si ki manung da leiba koi division hai betare ID 1 2 3 4 sida ai de ba mokoi da yona na bai da na 4000 per pi gre another 15000 is division sing da koi ngasi tok chakre hayeng de ki di consumer से निशा की सकता से प्लस कोई लास्ट कोई दी इम्फाल में नंगे रिचार्ज गता नी ना रिचार्ज प्लस रिचार्ज को पंडु पुपिरागा अदुम काउंटर सिंग ले भी आगनी अदो हजिकी कनोती फंगनी मयाम दा अदुगुंबा सब्सिडाइज रेट दी फंगनी अदु मसी टारगेट सी हाई पीरिबा मखोइन मसिंग खर पीरी से around about 2379 villages in Manipur asum mudil lai aduga household oina lai se 1,07,000 household ko samai lebis da loimak thungna kasing ko ya thungna LED bulb se sapai to ba adum ngamgani habi target si department ko lebi bra first step si da koi second step ta sing ida leba division Churasanpur Tamelong Ukhul Sandel asina singba mayam je mafung ko di mutalo yen torakani within 1 week koi loina buk thungan gani loina ba yam phaje khoi gi hariba yam mayam da kana piriba uzala yojna se kasing ko ya thungna yen thorakani aduga phangan gani mayam da kana phangani habi wafam ma khoi MSPPDCL gi general manager ti phangjare ado mathang da khoi tamo himanta da mung laksage aidi hujiki development through khoi hujik matam da hanna mi sarana basinja sena pi laina mayum hujiki power si yam darkar lai hajar bram dinga da development si ka any power the base to ba industry bo ro sakhot khongthang power the base to ba hauki ba sei khara da mamang da tam khara da yam nungai ta ba timing am load shedding yam lai gi ba su lai adui marakta kui dri hajab tai mai gi fiam khara phagal lak pa se adu matang da khoi gi electricity gi kana ba duga machine pukhalai ba leiba mi sakhot toranga kanai phok da mari lai ni na khanbi ga jan tam sarana ba khoi gi sinjak se leitraga di mi si satpa ngamde mi ji hingma ngamde hai tai adumai tok na power si yaw draga di sakhot pai si leiti
khoi ngasi chakhole si power sigi mapal nani khoi na sinariba electronic communication punama power da mateng power ngakani adagi ngasi khoi na ngangjeriba medium si power gi mateng nani power si leitragadi si mi mayama ta phangoi doni loinma kan to doni aduna industry ore ama ore aduna power si essential commodity singi manungda salle na khoi di lobo yarabani ikanogi da ngasagi akhoi gi makha samdajarpada khoi ujala yojana se prime minister Narendra Modi na kumja listing ani tara mangagi aina sum khanbada January gi manga da masi launch tawbani Manipur da su anoba lengak ama leiba natraga na hanagi lengak ama leitraga su masi adum sanar khadaba pot amani la khadaba pot amani abdi atoba station da su congress na panba rule da su dum sanaba dum hogra poni ado hojik lai poti anoba government sina masagi gano si numi chamani gi manungda sigi center gi scheme si sanahanba miam da phangan badu ne ba lai phote yam phapa scheme mani machine piri ba kana ba se kari no hai sima aikoi miam punna khangmin na ba phabani mana piri si aikoi gi energy se khoi sep to bhai tare matamama da aikoi na khoi gi markari blob hai gadra sangang ba blob ama 100 watts ki blob ama khoi gi hoi adu ma blob si tara thale imngam da tara than ba si mana sar si watt si sama du tara wa dar di ayogre lising ma yogre adu hojiki LED bulb sin la kan da di ngasagi 100 watt na piri ba magi mangal do ga sap mana ba watt si 9 watts na pi doine aduga ngasagi bulb ama hak than ba sang ba mai gi keno do sang do haidi mai mana sari mai 100 watts to adu bulb somna kan da tara than ba da abadi LED gi bulb se 9 watts ki tara tham na he na mu ojara ka doine si wada di ka dore ngasagi akoina thiri ba tax bill ma bulb tara thalamba ta 100 watts ki tara duna saramba mai duna lupa sama saba kanda somna kan na lupa tari khak cha doine tara than ba kanda yam thin ka doine por se lai se ad mangan su phajana leiba aduga kano su akhoi gi bill da su pachar su kan doba ada atopa amana ngasagi akhoi environment protect to ne ba environment protect habadi akhoi gi mahausa gi khal se kahendana thamdoi ne ba han gi blab sing sina tongan ba mai gas ma ama putoi aduna akhoi bi film da ising sita sengan da pot ama lai aduna ni akhoi na kan torje aduga machine kari kana ge da miyam da kana ba amasung lengak ta kana ba ni lei lengak ta na kari kanai lengak ta na kana ni si akhoi gi na mai puthoi ba mai si Manipur su masagi resource lei banate mai gi akhoi chai da gi kano da gi akhoi gi ising khar sina ba gi lam sina ba gi loktak project na koi 12% ama free da pi badu aduna ta na akhoi mai leite na haibi ai adugi akhoi gumba station da di mai si akhoi na mayam na pra demand to mai si sam ma phun muk da ne na lo matam da hojiki LED na sin ka da di sam na kunthra na yar ka doi ne pot se akhoi kitang phangba potuna mayam pon mak sina ba ko na bai khudong sa ba du phang doi ne ba masi akhoi India pon mak ki oina kana ba pot ma ne ba aduga tax ki sang da handan ba se handan ba se kamai do gi masi LED bulb sin mohur sila kan da di akhoi gi aina sum yeng ba da 55 billion hagum to billion rupees se masi handan down ta doi ne tax thiru doi ne aduga di lenga ka su kana re mai yam pro ka su khara le na phajana sida banga me aduga miam da su tax kano kitang thibagi ko nungai jaba ma le re aduna punmaksi people ga government ka lenga ka si chungchen nar kan da afaba kano ma pot ma khaktang afaba hogi nungai ba punsirol amada lakna na ba lambi ne na ina khali ado lambi si akhoi yeng si nungai taba khar su dum lei di ngasagi akhoi gi bulb si akhoi na karawai dagi phanggadoino hakanda ngasai ujiki ganoda kasapar sida ma leire then adagi power substation mayam sing sida ai magi district siki leirem gane na khali adubu bulb sinari sidi lairak khulak konsang punamakta loina magi hondoi neba yehon basida akhoi department na sinbi sidi hojiki oina di head office sing da natagana district headquarters sing da mafam thambaga amamdagi lobo lao akhoi scheme se pirabani noi logjaru lao oina lakpasi khardi lakpe ai ko ojabani na aduga leitaba lairaba okay karigino akhoi na hanagi bulb khoi 100 watt ki bulb ama akhoi na bulb to gi mamando ma di lupa 30 khtan do pi do lupa 30 khtan ni maximum pi rabda ado lupa akhoi gi sani ya khai pi bulb to mana than mangam di adaga mena pi si subsidize lupa 100 da pi ni aduga tube light tu na lupa sani kunthra da pi do ni pi ri ba si tube light tu ma mana leibangam ga da si ne ba pot se leibangam ga da ba below property line gi makha da le ri ba imung dana moi se pi bangam ga da ba ado moi da
तंगाई फदना कंपनी अमगा तोंगना बनिना प्राइवेट अमगा तोंगना बनिना ममल लिखर पीदिया पोंते अदो लुपा हुमदा सी यामदी वांगमनी अदुगा ngасagi ब्लब अमना सिनरिबा हानगी ब्लब तुकी मपुनसिति याम सांगदे कर्म मतमदा साखिदुन हुमोते थाम थाला साखिसु यावी नुमितरे नि थाला साखिसु यावी सिदी नियम बुसुमना थालबा पुंग मरि मा थालबा अदगिदी ब्लब साबदा नियम सुमना साबिरगदी मसी सही अहुमसी सकदुने पोटसे अदुगी ममलदा होतोंगरगबदि कैम कायदबा अदु ख्वाइदगी लुरिदी अखोइना मिसम मियामदा क्रमाइन तौदना यामना लाइन मसी यहनगदोइनो हाइबसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तौरे पोसे खितंग ताइउना ब्राइन खली सिदमरक थाना यो होमदा थमसगे होय अखोइ ऑनरेबल मिनिस्टर का ताना जबरे सिमतांगदा होम डिलीवरी सिस्टम दे एटलीस्ट 2-3 बल्ब सी लाइरबा इमुंगसिंग दे होनजेन तौरे प्लस सिंगी द मफम आयाबा बीपीएल कंज्यूमर ngaktanina makodi lupa homdra people te photo bungam banate bla manga leru ha da manga 300 photo bungam da banina some 20,000 30,000 mukti MSPDCL leiraga free the lamp pitokpa aduga khoina tingiba paisa sina government subsidies pi bana adumana mo wakal lo lamadi hojik kan tori final di hoitri hojik kisi wakal lo ni hojik kisi wakal lo ni hayeng se ब्लब से कनोने टारगेट से हानबगी था तरुक से तौबसी अखोगी MSPPDCL तौरसी लाख अमनी लाख अमसी मनुंगदा 80,000 से 80,000 से ब्लब ने अदुगा 20,000 से ट्यूब ने बलाइसे इमुंग अमना लोब यारे सी ब्लब तरुक लोब याय हाय 6+2 ब्लब तरुक का अदुगा कनो अनेगा ट्यूब अनेगा अदो मसी होतो गई यंकांदा ngसागी लिसिंग जेना येनबा कांदा आई मी लिसिंग अखो युम कोक लिसिंग 300 गुंबा फाइदे हेना फंगदो मांगी मसी गरागी मीटिंग दा ऑनरेबल मिनिस्टर ज कोइन हाइजगरे सर मसी हेंगत पियो अदो जस्ट लेरी बस्तोक से फ्लोजी प्रोग्रेसिंग ति येंगे जे ये हेंगत सिंग गोइन प्रोमिसर होय अदो अखोइना नुंगा अखोइना कनो दिको पाखचबा अखोइ कदो नि स्कीम सिदी फतबा नते याम फबा पोट अमनि अखोइना लेबा ngam da पोट अमा गामेना तोरकांदा लायरबा इना खनबा थीदना तेमगा होमफुद लुपा होमफुद फंगलकदबनि याम फबा पोट अमनि अदा हेक ai हाइन अखोइना पामजबना अतेना तबा हेक्ता मियामना पामबसे सिगी पोसे फजना पीदा तारगदी अदुम कथेल सो दुम फंगने दुम अतोपा ब्लॉक मयाम मोरेगी ब्लॉक मयाम लाकनी अमरे लाक मयाम लाकनी सिगी हुमदा पीबसी बेसना खंदगी चाइना न कुंठा पीबा सारप खंगोते जे पुथोक पियाय अमा तौबियाय स्कीम सि माइ पाहनिंगी फजना मियाम दा माइ पाकपाय से केम नते मियाम न फजना सिनबदुने बखोइना अखोइना माइ पाकपाय लोरसे अदुगी एंगल दनि को आइना हाइजरिसे अदु हुजे ओजा अखोइ ओजा टेस्ट हाइबिरी साइगी स्कीम सि मतुगिना मैम खर फंगले हाना बीपीएल फैमिली है बिलो पॉवर्टी लाइन ले फैमिली सिंग तो हेन लाइर मुंगसिंग येंगा मसिंग खरदी यान फ्री ऑफ कॉस्ट पीगनी है तो मसी की टारगेट सी सिदा किनरी सी मणिपुर की हान की चंदरक अमखक लई सुम थेंगना जपदा बीपीएल कार्ड से इना खुम से तुम पाइबा पाइबा मसिगुम बसिदा अखोई की ऑनरेबल मिनिस्टर ने येंग टारगेट टू कताई फाउदा हेन मफुंग फान इम्प्लीमेंट तब ngangबदगी हाइबसी खरा खरा हेता प्रजा सिंगी अदुगा डिपार्टमेंट सिंगी पुचल सेंगबा संग्रा हेन संग्रा ना है सेंग हाजब देतबा हेन संग्रा हाइदा वाफम लोनम थंजे मतंग जो करी हाइबिनिंग सिदा केना मरि चुना थंजे मसी आइगी एक्सपीरियंस सुमारे बदे सिंग दे एवरीवन इज बीपीएल ना कुन बजलारे बजो बजाना हाइबिदु सुमे दुगा मसी अखोना फिल्टरिंग दे मरि तोगरी दरकार लोय अदुगा सो दैट अखोना पिरिबा बल्ब खराजे 20 ओरो 30 ओरो राइट पर्सन दा राइट कंज्यूमर होन बदो अदुदि अखोय छोइदन फिल्टर लगने हौजी हुसु इसेल हारिजे ngasi makta बल्ब से फर्स्ट मॉर्निंग दे थोस हाइबम तंदा मणिपुर लेबा कंज्यूमर के अखोय शॉप डाटा लेबा अदुहान फिरिन इम्फालगे 150 मुक जान फिटे शॉप डाटा से अदुबुर कान येन बहुदनि अदि डुप्लीकेशन लागतनाबा से फैमिली एम बल्ब से 6+2 अखोय पिदोरिदना से अनदर मा am laga 6+2 mlorga nakli thoki पे ब्लैक मार्केट 1000 रुपए मसी हम सेक्शन द बिया याम खर सेक्शन ना अदुनी सागी पुक्सिल सेंग दबन तबा हेना मुक हेना टारगेट तु येगा मोय टारगेट कनो तो थबक तु मतुनी येगा थबक सु तहोलगा दि हेना सु माइ पाकने हाइबने तो मतंग सिदा खोगी असिना खोगी याम नुंगाइबा मै ngan को वाफम दि मै मै वाफम मुंग द थमजरबदा याम नगसी लेंखिन बिरिबा गेस ओजा एमडी सहिदुर लापिरी बसे खेगमन अमाक्चम लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थवाल डिस्ट्रिक्ट मनूंग बा सुपनगी किलोमीटर थवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टेक दिखरा थापनरगा सु लिलोंग अखोई नेशनल हाईवे देगी दी 1.5 किलोमीटर लेबा खुल मसा म खंगी मी युम सोहुम मुक्ता बा खुल सिगी असि होजि फाउदा लाइकाइ दंगना अखोई इंपैक्ट न्यूज़ तसु अखोई उत्सबदा करे हाइतारे पोदोन थालगा साखोल मतन पोदोन थाल लाइरिक पाबा अंगांग सिंग अनोक थाबो पुगा मिट सोबरिना पोदोन थालगा लाइरिक पादबि यादब लाइरिक पातमदा यादबरिना
अनो अथा पे अदगी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम अदुदा तसेना इकाय खंगोइना हान लोहम खोंगनो बाबा अदुई मफम मई फंगदबनी फ्रिज उलुनु टीवी उलुनु हाइना बि पोरमस लाकपा सिगुम्बा खुल्लम खक लay अदुगी खुल्लुगी मिसम अमखा कोई एमदु साइदुर ngasi studio de lengsin bir lay birisina 12 years si last about 12 years si mai phangna khuljal lay re hai kari dagi mai phangdam no kamai to robut kimna do ja Sahidur thambi hana ai maram soge hana di phangamra adu hai bi hana phanga ga 12 years sai jiri sai mamang 12 years mung se sure hai mai phangdam si hom barak tan ok te de so joge handang mai phal substation ji singna oi thong gi na ba ko akhoi si mai phal all India radio prime minister ki man ki baat po mai tha bang moi dang jing na ro bani ado thawalom ti moi jing feeder de thawalom de le sang thalom de mai pisale re changmai jing de pisale still mai phal je khoi substation operate to bang amdre adu ki feeder changbra na transformer ya gi da khoi adu ki duma ta to bani chum na da thamni sini akhoi gi se an ba akhoi gi se Thawan mojing san mayang fan substation dagi mai lor ba Thawan mojing gi akhoi transformer MJ4 hyper transformer se dagi akhoi naked wire tor ga some kilometer amma makhai mki sang se mogi mojing gi yum sing na su mai chak na thalor matung da akhoi gi Amakcham se yorok pani kilometer amma makhai mki sang se naked wire na rasida lak pa mai si samnai bata kendal lamana than man henang mai sing ngan ba adana mayam sing na adagi mai si consumer masing ju ngal libo mai ngan se khazna thi basiga masi den pamu jagre khazna paisa na kendal lem len kanar e haiba mayang gi ama lai badagi adagi mai si consumer masing jang phlakta ba adagi lairiba mojing gi harba MJ4 gi koliba consumer sing sina ju mai ji moi de jom ka mai ji power solakpa na maram moiraga moi na mai sam piningak tabdi moi mai pirakhida badagi sahi tara kan thoi muksi mai ikoi mai phangdana adum lai ado isamungna ikoi gi khabar phaga low voltage natti mai se sam adragi mai ji moi na mai ji line kakre ana Amakcham gi mai gi line se kakraga Amakcham na mai ji perkhita badagi wire lairamba adagi post kai gi lairamba se sam leidrabani na sahi ma do lair taminu huran nagre mai loksan nagre gi no hojik pauda ikoi Amakcham da sam wire post pom sa ubangti sahi taran di samu mai electric wire de la post pom sa upangte agoi ngarang su impact tv gi koi sar koi lak piraga madu gi tamak tai koi paudam dana kai to lai kai gi awa basin che madu gi deu koi telecast tau ja khay adu sengna hujiki mai phangda basi gi matang dai koi satlaga akoi gi karida Thauban gi corporate office ta akoi lai kai gi chilna koi gi kayam ne koi complain taw matam da sumra mai si makoi na matam du gi mamang gi sarkar sina sarkar gi yoi singjana kai no sen pamira kai do noi koi na sen ma mai sen pam ma so koi le kai gi yum thong ching dai koi lupa sangwa lising koi khaijara ga ai koi sumai tawra kai koi sar gi dam tai koi awaman tawjake sun mi tawge hai kan da mo koi na hona bi dana matam da hujik chu SO ori moijing gi da SO ori se mai SO Elias mane yam kan help taw bi rak padagi ai koi gi ilden phodi koi sida moi sum da pibi re sarkar gi me pirak matam da sigi che pura ko kya rak maka idi tek ha basida maksale idi tek sat pam matam da ai na tha manga taruk se en noi process anum process noi chi la badu ni noi ngai ri ni noi ta na to bia bra haraga delay pare toroga ngasi patum lai biro kan yam chen harabada khoi gi 12 years ki mamang da di hari ba khulsi da bai phangam be da bu mai maning oina to ba aduga khoi gi mai yamna son ba maram oraga mai thaning ngak ta ba gi consumer sing da thaning ngak ta ba gi wakalo do pola padigi mai thalaktre aduna mai si kakhiba makhata na tax ki matang na kaida hoi awon ba malakhi baside kakhiba gumba su lairamba yai khali kakhiba sidagi makhata na mai amona hoji phawda mai than le habi akhoi gi lawrang gale hajening badi akhoi gi kai kom nazari akhoi gi general manager MSPPDCL da sigi si karam step lokhalaga karam hena kari step lokhalaga hena atu matam da mai piba yabi khongthang si kalmain lega da ge habi kan thamyu da tampa ke lam da koi dindel scheme ju Impal East West Thauban ji hogodore plus adagi IPDS program su mayam lei ari program su mayam lei afam matam sana koi complaint to biro duga soida yeng jagani within 1 week soida pathok sano wana ga do any specific complaint le de ai khang de madagi maram da yap no ga je khoi gi sigi khanani na sigi kudong saba ma lobseraga sigi lakpidi pauza MD Sahidur da su MSPPDCL mai khai de ge dugumba kudong saba ma hena yengchalani habi wafam su thambi matang dawo hima da laksage hujiki hari ba koi Manipur su kumpuro project am lai adu hujiki haibi di ba loktak hai dro electric project bo ro ti pipe project bo ro central funding toroga ma koina mai aya masing puthokhi ba Manipur da khara khaktan sa phangi se
asi Manipur atu hydroelectric project mayam lay samna harapda tai lay makhogi project lay kari mayam lay kumdi tum pure masi ya loisalani ha loisal mayam lay si loisalaga di hena su pharakani khali matang da jam ta kari haibini ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯩ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯩꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯩ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 24 hour ꯃꯩ ꯐꯪꯉꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯩꯅꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ MSPPDCL ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯡꯖꯤꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯖꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯇꯨꯡꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯃ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯪꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯒꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯗꯗꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯩ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯃꯥꯖꯟꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯄꯗꯧꯅ ꯃꯩ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯍꯪꯕꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒ ꯃꯪ ꯏꯁꯥꯟ ꯁꯥꯟꯗꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯉꯝ ꯁꯥꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯠꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 5 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 10 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯂꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯅ ꯁꯤꯡꯗꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯡꯗꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯀꯤꯂꯣꯋꯥꯠ 5ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 10ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯃꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯦꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯄꯤꯊꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯋꯥꯔꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ आदा कनोगी खुगा की प्रोजेक्ट सु पावर कंपोनेंट यावरनी पावर कंपोनेंट जी अमत हिंदे सिने बखो याम नुआई जे करिगिनो सिनी मयाम सि ngसागी थंगनब इसिंग जु पीगिबा इसिंग पीबगी कनो सुदा टर्बाइन मशीन म थमगा मददा तौरगा मई जु खर पुथोगा अकोय बिरदा मई nganbagi प्लान दी वखल लोंदी लेरगा करिगी मई पान कनो होगी मई पान दबनो सिनीदा सिने बखो ला खोने नुआई तुजे अदुना ngसागी प्रोजेक्ट अतै प्रोजेक्ट मयाम दुदी ngसागी तिपाई मुक दाम दुदी मियांग अयेत पसु लेरी अदो एनवायरमेंटल गी अरे फॉरेस्ट क्लियरेंस लोइदी अदुदी ngasi दगी अखोगी पुनसिगी रोल सिदा आई ngंगदो मानदे थमजगे अदुमदी अदै अतै लei अखोगी स्टेट ना पाखकनेना स्टेट की ओइ पोनिको सेंटर गी नतबा अखोगी इरंगी प्रोजेक्ट हायम लेरमी अदगिदी अखोगी नुंगलेबन गाइना लेबा अदगिदी कनोगी अखोगी बराकी मकुगी मयाम साइदा अखोगी 10 लौबे मेगावाट 10 लौबे याबा अखोगी कनदोबा अदे कुल लौबे याबा 50 लौबे याबा मयाम लेरीबा लेरीजिंग स्टेट लेयबा अदुना ताकपति ngसागी मणिपुर लेंगाक्सिना सिमदि तौरगे सिमदि कानानी अखोई म्यांगी ओइना कानानी को गाइसि खल्लगा थबकि तौदबने अखोई मणिपुर गिने मणिपुर की मियाम सिनगदब मई से अखोई स्टेट लेरिबा रिसोर्स सिना दम पुथोकप ngambagi adum yamna chawba अखोई लेमपांगना सिनब ngambagi पोथोक्सि पोथोकप याबगी रिसोर्स ले पोट अमनेबा असो सोबो तुरेल मयाम लेरिसिनी बराक तुरेल गा सौर पोनी मसिद नियम सुना अखोई थबक तौगदि या पोनेबा अदु कैदौनी डिपार्टमेंट ना दिंगम पोनते सिदि लेंगा की डिसीजन नि लेंगा तुना कमाई तौसिगे हाय पोतोनी मसि ओजे अनोब गमेनी लाइसिदिको ममांग दुदा लेरब गमेन मयाम सिंदुना मदुगी डिसीजन दु लौंद्रबनेबा लौदबदु अखोई ओजे अखोई थाजब थमी अनोब गमेन सिना तपना तपना तौरकनी अदुगा अखोई स्टेट की ओइबा पावर प्रोजेक्ट खरा सोइदना मकी पांगथोकनेना अखोई सारकनी अदुना अदुदगी अखोइदा मई फंगनेना लवी यंगसी अतोपा याम नुआइतमसु लई लुपा करोड़ मयाम अमा चंगगा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯍꯦꯚꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯐꯨꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯡꯍꯟ ꯈꯜꯂ ꯊꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯑꯁꯨ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛ ꯊꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩ ꯃꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯗꯣ ꯃꯩ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯨꯌꯦꯜꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯌꯧꯏ 12 ꯌꯧꯏ 19 ꯌꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯔꯅ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯜꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯏꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ MSPDCL ꯑꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ MSPCL distribution ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯁꯛꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩ ꯁꯨꯡꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯃꯩ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯩ ꯕꯜꯕ ꯊꯥꯟꯕꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯄꯨꯁꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯆꯧ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯀꯔꯝꯗꯧꯕꯅꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ MSPCLꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯗꯦꯞ ꯁꯣꯟ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯕꯥꯏꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯒꯥꯏꯂꯣꯡ ꯑꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯧꯄꯨꯝꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯝ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯄꯣꯔꯁꯟ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯣ ꯑꯗ ꯀꯦꯝ ꯁꯥꯗꯅ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯩ ꯌꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 33/11ꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 100 days ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ but I think within next month I think we'll be able at least working power of the people ngamani ado thaba hawani thajai aduga ate akhore ojana haibi ke ba irang ulang dadi aina ju comment tawo matik sa banate ado government gi decision ni aduga akhoi leima khong project to di jana haibi go 100% sumen kanje kaisu yetinga leite yamda akhoi hariba posi sagi ojai mantan haibi ba project ba fail oi ba mayam ji Prajana ngakta natabida Manipur Praja yauna Manipur lengakna aduga official singna hena mapung phana bukhalakanda hena mai pakani hai wafam duni matang sida yam tenta ko break am lojage break tung yam ton hanjara ke peng ni sumi tadana lebiu break ke matung da mayam bamukha taram noksari break ke matung sidi ngasigi Amakcham khuldi ki lengbirali boja MD Sahidur da laksage 2018 si phauki manungda Manipur lengakna Manipur khungang khuding da kaji koya khudimokta mai pirani happy wakalon se commit tawre makoina aduma pu 12 years lisang sinna sai try thoi muksi mai thandan lai adubu 2018 bokimang ni sukoi choidana mai phangane habasi lengakna guarantee tawrabaga samanare tawre habaga gi yare adubu 12 years si haiba mai phangdana Manipur sakot khongthang sita sagona na lakpa sita kari kari khudong sa taba mai phangdabi khudong jadum ta lere adu kalmaina lele masi badang pawdam khatung thambiyo da मसे अखोई गिदा आइना हाइजनिंगबदा मणिपुर की मनुंगदा खुंगंगदा ख्वाइदगी सोलार लेबा खुल्लारगदी अखोई खेमल अमाक्चम सिनि हाइबदा लालोइना खल्ली आई सामुक गिदा हुजिक लेरिसि 100 की वाट की सोलार अहुम दि लेरिसि प्लस अदुगुमना लैतबा लाइराबा नोंगमगी फान्दा बाजारदा समु मखोंग संगगा चाजाबै मुं फावदा मागी तुंजनजरगा लुपा लिसिंग अहुम मरि पीबा सोलार मचा मा लैरगा इमुंगसि तनु किचन सि तोसु गानाबा हाइदुना याम कन्ना होनाबदगी सोलारना adum mating taw solar gi mating degi koi mai pode dum khaga ngale ado solar na satisfy oi boding ngam da bani na asida ikoi na kari no ma wa ba sida angang gi larik pa ba gi matam da ikoi gi cham da numin nini ga nong ta salak ma matam jadi battery se ma ka down tor pa solar mai loksan bang mak ta bani na angang lai pa ba mang mak ta ba adum masina lai pa ba mak ta ba degi angang sing sina ikoi gi samna hai matam da angang lai pa ba mak ta bani na angang gi स्कूल की सांग दसो अदगी मागी मेट की सांग दसो होना बगी सांग लरम तो सोधरे सोधर कोन मई की से पोदोन की मंगांदा प्लस अदुगी मत केंद्रन की मंगांदा इखोन लाइक पाबा बसना ngang सिंगी ममी सोलकपा दगी हुजिक अनु उपगी अदगी अनु उपगी सांग याम हेंगलकपा नुपी ngang सिंगी ममित यामना अखोई की कई हाइतारे मई की मई दु कई दो ngamna ba hona ba ta हाइदि yi uba ngamna hona ba ममी सोकपा नुपी ngang फौदा यामना मसीगी अवाबसी यामना लेरे अदु लाकदरि लाइबा सरकार सिना 2018 फौदा खुंगंग अमदि सिंगी मफम सिंग सिंगमदि तंगबि मफम सिंगदा
mai phangan biragani na loktok pase koi thamoi sang nungai jaba phawi adu mamang gi sarkar da ikona kyarak hai jaba matam da masi tabiram drabani adu laiba sarkar sina tabirakani amadi hanna atuba matam da mieng changbirakani haibase ai gi thajabani yam nungai jai 2018 gi sibok da mai chukoi choidana phangalni haibi wafalun leraga su hariba Amakcham khul gi oina di khara advance oina chaliba 1 week 1 month ki manung da mai atu matam mai pbu haibase ngasi lakpidi ba aduga oza khoi gi MSPPDCL gi market su impact TV market gi thamjage marak khida oza hemanta da laksage khoi gi hari bozan sai haibi gi khoi gi solar si ne hai solar si yam Manipur gi yam mai batang yam mateng pang ba manire da na paiba male solar gi batang se manire da singi khul da banung hanjar mafam changa moina solar gi power plant se maga mai khul masam sa mai ngala mi system ju tawgi khara thengna jagi adu masi manire da ga tonga tonga department ore ga su hena amana mata mating pinana ga di hena improvement si hena la khadren khale jak machi kare habi ni sim tang hojikti habi di bu yamna phaja phaja project ma am la scheme yam ma am la khoi gi ina khunba khoi gi imung gi mi su tangai phadana magi kano si yumthak si da khoi gi sagi solar roof si hafal laga madugi puthori ba mai dana ma ju sinaba mana sinaba ngamda potuna kenona leiba hoigi hoi MSPPDCL leiraga gando ba aduga chatok chasin tongna bagi port so mayam lai aduna tangai fan sakano gi 18 bau 10 bau 20 30 40 smai tokna sigi pot ta bau ta loi leire leiri basi hojik Manipur da pandam ma thami 2018 gi sida yumthong khudima khoi Manipur gi yumthong khuding da mai phangane pandam sida karino khoina yengdusi chungum gi manung huchan na leba phamduda khundudi khundi oiba khunduda khunnena yum taraga kun natra kun ka hoi leiba juda tara tu tingba adu yongna tara tingba evi cable tingba di lupa crore mayama expand tawdiba adu di kamai tawda ga ka ngasai gi project se malage khoi maniroda gi natragana khoi MSPPDCL na packet pani khangdi amani hangi torga solar gi mateng na khundu mai ngal hanba ya project mayama project ti lae adu gi pambai du sinar kandani Manipur government na Manipur gi kasin koya khudi makta mai phangani ai je khoi gi ngasai gi wire sinada mayam ji pullaga ne ba lai se adu gi tongan scheme mayam ji loina mak loan sorga lera pora mane masi India government ki pora mane adu ga Manipur da power reform se Manipur gi power reform si mamang da tawra bane अखोई नौजी तौर इसी मियाम दा अखोई यहुन्नबगी पोट अमा अदगी टैक्स कलेक्शन दा यूदनबगी मखल अमा अदगी अतोपा अमना हाना ममांग दा पाकेट लमा प्रोजेक्ट मयाम दुना तोरमा मयाम दुना अदुगी योक्सलम दबा पोट खरा अदुम खरा आई पाकेट पनेना आई लवेब अदु मपुंग ओइबा थबक्ति ममांग गवर्नमेंट तोरमा बने अदुना याम नुंगाई सी मतंग दा मईगी मतंग दा खोई नुंगाई हौजिक 2018 सिदा अखोइना मिपुंग तिंगना नत्र इंथोंग खुदिंग दा मई पीबा ngamgadra ngamoidra hai port se asi khakani khoina yam singngai oi se wang yam lei Manipur si law and order khim yam phatabani na kana gumba amna dut hechang noi chang pada noi kedogi yemu hai matam da project fail ore aduna ahan bada sunaba makhal gi law and order ama thamba hai basi matangai phadaba lei project ma mai pahan bai base aduna kwaidagi maru oi badi akhoi miyam sina lenga ki thabak thorom se masida mateng pangthing gadam ne kana gumba na sang pa yaro ha so akhoi miyam gi ni akhoi na kawri ni chang da yaroi akhoi lebi kaina sumaina mukhaina ba kharsu adum ai tangai phadaba leibrai na khali aduga government ki thabak matau ma hai tare ko masigi si ano government ki na sade hai je mamang dagi laiba ma kana laiba kaino duni masagi MSPPDCL ki kamu duna salaga post sungada sunate wire tingudo sunate tawdo thikadar da sinagi doini sinaiba thikadar na mong sunato wiram de kamai tawni aduga thabak du delay tawde kamai tawni si port mayam le aduna ngasai post se amaga coordination se tawnar kanu da akhoi akhoi government ki target se lenga ki target se phangdo de ba maduna tagadi ai target se phangba wane na ai thamjage हमसे हारब तो अखोई लबी सेबे अखोई PWD लबी से में इलेक्ट्रिसिटी ने कक्थली फॉरेस्ट ने कक्थली देगी PhD ने तौखाई है बिगी सुम प्रमाण हम ले बदो अदुगु मगी लाइत्रगदी हेना कोऑपरेशन बिना डिपार्टमेंट साखो ने हैप्पी मता खिदा मोजा दिनेश ता लाक्सरदा Manipur की दरकार ले सी पिग अवार्ड 150 to 170 kilowatts ले अदो Manipur के पुथोय मै से अदो लैछलेबा मै सिना दुम साना ब्रा सिंगम गरे खमी ब्रा नत्रगा करम करबा सोर्सेस साइटारे करम एंगल दगी दरकार ले वाले हरगा सब लॉक्शन पे या करी करी मसी मतंग करी प्लान लेबी मसी मतंग कनोजी अखोई हुजिपोक्ति अखोइना अखोइदो एलोकेट तौरिबा मैजिना कोने एदुम अदि इन केस अखोइना एक्सेस दरकार लेतारजो अखोइना IEX ना एक्सचेंज की लेय कंपनी में एक्सचेंज साउनगा लेबा अदि पिक आवर मतम द फॉर एग्जांपल
अखोइना मई दरकार लेब मतमदा अखोइना बैंकिंग इन अमसु लेता ममा अखोइ पुंग बारो देगिना पुंग अमा देगिना एस नोंगालमदाइ पुंग अहु मरी बाउजी अखोइ देदि मई सिनदम नुदांगी मतमिना अतोप दरकार लेब जाउ इंडस्ट्री द कैदा अदुना अखोइ गी एक्सेस अखोइ गी लोकेशन गी एक्सेस है अखोइना अतोप स्टेट बिहार हारो यूपी हारो बैंकिंग तोबा अदुगा एग्रीमेंट मखा बैंकिंग तोरगा अखोइना दरकार लेब मतमदा हाना पाउ फाउनरगा जस्ट 1 week या 2 month 1 month वे बिया अखोइना दरकार से कोई नितमदानी दिसंबर ने 200 दरकार ले है अदु अखोइना बैंकिंग तोबा पावर से मोइदि अखोइना पिरक पे याबा समय इंटरचेंज लेदना अदु हजिक तौने अदुना शॉर्टेज की मतंग ददी थोदोपा प्रॉब्लम लेदरे को ट्रांसमिशन से 400 kb लोइसलले अदि अखोइना हजिक याम वारी बदी बन ब्लॉकेट लेबम मसिम द बन ब्लॉकेट हम लेगरे को हदक सांगना अदगी इलेक्शन जी उते पोम लेगरे मरक सिदा अखोइ लाकदबा पोर एवी केबल ओरो पोल ओरो मत लाकिदबा अदुन इवन ट्रांसफॉर्मर से अखोइ ट्रांसफॉर्मर मोर देन 70 चाक ले इन हेंदा आई हजिक ओइंडम के इंचार्ज हुएबा अदा अखोइ सेंट्रलाइज वर्कशॉप का सामपादना हफ्ता आम दमा तो 10 पुथोक पंगमदबा अदुन ngara ngre कलकत्ता दा थारगा अखोइ साम थार कलकत्ता डायरेक्ट ले लपक यावरे पोस्ट फंगदमिनाबा अदुमा प्रॉब्लम क्रा फेस सगी अदुबु अखोइगी ऑनरेबल मिनिस्ट्री ना कोई 2018 दा इलेक्ट्रिफाई लोइनबो इलेक्ट्रिफाई तौनी हाइसे सि यामना कनो होइबा वांगबा टारगेट नि अदुबु विल ट्राई आवर बेस्ट मरम दि करिगिनो दा हाना अखोइजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेमे फॉर एग्जांपल वेनाम नुंगदा वेनाम नुंग कोइ बदे लेबा नुंगबा गे दा विलेज मैम ले इंफ्रास्ट्रक्चर सेमे 11 kb लाइन तिंगे अदु वेनाम नुंग सबसेशन मतम ताइना कोइ ऑपरेशनलाइज तौबु ngमदबनिना 11 kb दा मै थादोक पंगमद्रे इंफ्रास्ट्रक्चर सेमसो तरा रन बे प्रॉब्लम ले अदुमाय तो ngसिंगी डिस्ट्रिक्ट दा सो मेनी सबस्टेशंस आर देयर एनर्जाइज औदबा अदु 100 days दा कोइ खरी एनर्जाइज औरे अनदर 100 days लापदा आई थिंक 100% एनर्जाइज औदी कोइ इंफ्रास्ट्रक्चर 11 kb सेमगल कलवेना ngमदा न थाजे अदि वेरेबल मै फंगदबा जगह लेदना अदु कोइ सर्वे तौरे कोइ इंफ्रास्ट्रक्चर 11 kb लाइ पर 70-80 किलोमीटर वांग चटकेबा अदगी ngमोइदबा मफम दो अदुन अनोबा आइडर अनोबा प्रोजेक्ट तौबमा नत्रका मनिरादा विलेज कर सिननबा जको सर्वे तौ लेमचरे दम आई सागी मनिरादागी सोलार की टाइप कनो दो असिन मनिरागा कनो तौ दुइ टाइप तौ दुइसे करम मोंग द तौगनी कर प्लान दि हेपे लेबि ब्रा कई प्लान अखोइ लेजे अखोइना फॉर एग्जांपल विलेज सामा जे अखोइना इलेक्ट्रिफाई तौनेना टारगेट तौरेना सेंसस विलेज है सेंसस सै कर विलेज मसिंग जे डिस्ट्रिक्ट खुदिंग अखोइदा रिफॉर्म थारे अदा हारिबा विलेज सिंग दा 11 kb लाइन योबदा फिजिबल होइब्रा होइदाब्रा यंगनी यामना फॉर एग्जांपल नियरेस्ट पॉइंट की टेपिंग पॉइंट की ना से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर होदे खोइ ngमरोयबा कोस्ट इंवॉल्व याम यामग्रबा अदुना अदुम केस ता खोइना मनिरादा दा सिनै करगा विलेज करा आइडेंटिफाई तो ग्रेप सर्वे दी लोइदे खोइ होजेसि कोइ मतांग हिता तामो मनिरादा सु टाइप तौगनी हाइबा फम दे लेरे अदगी ओजिकी बैकअप तौनबा 2018 से पहिले टारगेट चाउंग थरो याम दुना अनदर 100 days मनों याम हेना मपुंग फाना थबक तौगनी हाइबगी थाजबदी लेरे सोइदनसु माइ पाखने ने खाली अंदर की सरकार अनौबसी यामना स्पीड टीटी ओइने यामना मांगजिल थाना चली समना कमन बा मपुंग बा मेन येंग मतमदा दुबु होजिक लेरिबा साखतप नत्रगा होंग बाजी खंग होंग होंगबदी खरा वागने गलोजा मसी मदानो जा कै थबिनिगी अखोइना होजिकी 2018 की डिसेंबर फावदा मणिपुर की खुंगंगसिंगदा मई लोइना फंगनगनी हाइबसे अनौब गवर्नमेंट सिगी वानते मसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर दा हाना मांगजौनना ममांगी सहीदगी होना टारगेट तौरगा अखोइना पीग्रब पोट अमने अदा लेरिबा पोती अखोइ सेदा यामना चौबा अखोइगी कनोगी अखोइ सेल की कनोमा पोलुम अमखक पुई पोलुम सिनाने अखोइना करी मतमदा अखोइना वखल खल्ली ओ पुबो थांग मंगमदबा पोलुम अमा MSPPDCL मोइद थोंदन बिरेना आइना खल्ली आइगोदा खनबई वानिको मसी से लेरमदबसु याय अमा तरमबसु याय हौजिक यंगसी अखोइगी इम्फाल की मफम हाइबो वानी अखोइना स्वाइदा मीना खोंग उमहमदा अखोइगी एबी केबल टिंगगा प्रीपेड मीटर खिंजबई वाने को खरखतनेबा खितंग हाइदोकी बाइ तारेको हाइदोकी बाइ जे आ नथिको गेटर इम्फाल की एरिया थोंजू केंद्र एसे थोंजू एसी की मनुंग दबोक्ते एबी केबल टिंगदबा मयाम योरनी हाइबदी पावर मिनिस्टर की मागी कैनो से मागी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दा एबी केबल टिंगदिबा यावरिबा पोट अमनेबा से लेदिबा पोट अमनेबा मसी याम थुना टिंगबा हाइबसी याम थुना टिंगबा से कैनो kada सेल याम चंगेबा सेल सी अखोइना तौदोसी अहानबा थादगिबगिदी पैसा जी गवर्नमेंट दि पुथोक्तोइनेबा
aduga lakpadudi tamna tamna sum makhai lupa sum lakan da kona kajarak pagi wani ahan bagi bulk oina sangda paisa dudi kadi paisa no state ki resource ti leisu lekti aduga kano so khoi sen thungi ngai film su yamna ka hena phawas nati tangai phadana khoi lengak ama salai bi ya bagi samam masa khar khak leibi wani toro khar pi bangam na bagi wani ato plan tong no por ka kasu lei ponte kasu ponte ba khoi no je khoi kai mu ponte ba ju lai posidi aduna sigi post na nang sagi transformer ki matang har si ujik transformer si kana gomba khana tawgi yaung na tawraga bom humjan na pukhai na yakhai gombo ko thwa raga di manipur si problem odi pone ba habadi masik pose sineba habadi akhoi da madu ki manage song na ba paisa sel leite ba MSPDCL da sel leite aro manipur ga manage sel thada ba sungam deba aro masidi tongan ba company oina sala henbri wani ga men company ni har su yab jane bisi dum aduna akhoi na ngasagi power ki reform tawba phagat an basida government ki so sangak ma sangi aduga AB cable tingbai kanabale hojisi yeng akhoi na manipur na mathau tai na hari bang sagi 150 leragadi 170 leragadi mai konai hairisi AB cable ki khudang da ngasagi prepaid meter se piragadi sagi service loss na mangi ba changse hojik ai sarang sum khamada 30 ga 7 8 kuma mang bane na khali ai na pabai wani ko mang mai chang mai mang mai chang se not Manipur ki way general ki way ni ko ado sigi si AB cable si phajana pikhala ga prepaid meter pira ga dadi sagi 10 to 15 mungda handar mangam doine ba service charge ado gadi pacha do kayam na ko set tor kani sigi post ta na bhona ba si arai ba thabak nate aso bu singna ba amani department sida company sida aso bu singna ba amani aso bu singna ba si khoi gi government ka aduga sai company sigi thamoi sangba thau phajana tawba miyam gi cooperation da leire lai thamjai yam nungai je khoi ngasigi discussion asida manipur ki kasin ko ya thong 2018 phau mong da mai phangal te ha government ta khongthang si akoi na taram oxi ha wa khol je thamjage adu loi na ojala scheme sina kana ba pi bulb sing kana pi pam si amakcham khul da su yohon biro aduga ato ano ba manipuri kungang sing da logi loya khuting da loi mak tongon biro hai ba pham thamjar ga sing manu huna da lak pi baling hin biro oja Dinesh Kumar general manager MSPPDCL circle number 1 general manager oja Dinesh Kumar bu Thakasari loina ngasigi tawamanta editor Hueiyen Lanpao pite me am di Manipuri decision lo jain tab thakasari loina ngasigi Amakcham khul ki lengbi raglipa khunja hoja MD Sahidur busu gasi manu hunda lengbi raktuna asigum ba khana ne na ba si bahum pham hunda thakasari loina ngasigi namti matang sida manu hunagi thorom se losin jare mayam pno mo khana taram noksari